Ndizi TV ubwansu ya nigukurigirwa n'ibigori byonsi. Chingia sana gende tawatangere tasene Ndizi TV ni maeze mwabwatiri amangana rumba amangana maye chinsa ikominere Frida Kirubo korenda seponi gatiga kwariga ni benase amangana rengete Chigosori omoroberi bwe Chigosori ochaka chinsa bune chiga oika chinsa ikomina iberene nusu na inchende mo Steven Captain 001 na gareto ochaka bune ga chinsa mo chiriche metandao Facebook otonyora live gwetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube otonyora gwetera Ndizi TV News tante usanga amangana rengete Chigosori gati yabo timu ya Shabana FC kwanyora point ya yentangani ase ligi ya FKF Premier League tio sonjinga nete kubwatanse ensemo ya Kenya ase vinyoro na ensemo ya ensengima na ensemo ya English Premier League transfers na chiro chinjinga nete kubwatanse Man United banyare kwa bakomenta bagosori timu ya Liverpool ya mentiro magosori kuruchense mo chirichia Bayern Munchen Manchester ya kandre kukurela katie bintu binde biri bigendete ko rensemeri ya transfer market ikotabe komo uchakira bone goikira omoeli sengenja Ndizi TV no bansubo mo Gusii. Iganda kikarikende gasifata teko manyegore amana rengete Chigosori kuroiga soro ngorwa Gusii onsipi kabe komo na incho chakira bone gamba komo likonde mwaitebuna kakiende onsipi captain naso bwatu taliko bere bweka baroro bako baso bwatu buna leroiga abageni baito balero banyare kwa bagoikaiga nabageni aboro chaiga nabuna nditukoria mambi urajare ko bakwara chinsemo chirichi atendere kirotara tware Kisii County Finals chokonyoro munyankonko we ligi ye county ya Kisii ranyare ko bagoiko more ritukoria mambi chinsemo chirichi atendere abana watani korwa se timu ya Mosora FC watangana ase pool eyemo na ase pool ende ya Kisii County League timu ya Mayaka FC na barabu bakaba banyankonko vonsi pimba bateri bagalia ya masa mo so ligi ya Nyanza Regional League Zone A ekoleta mo Kisii County na Nyamira County koronde mambi ntomanya gati yabo ingoranya reka baga koimokia ege kombe ya Kisii County League naboto chakanere Mr. Koruchisa mochama ya KFC ndobato mobwata ni kurororo mayaka nange naiga yona boto kwa home advantage chakanerieta Samarieta ngoro Dennis Ayusa nje head coach from Mayaka FC korene libageli Ndizi TV ngambi amano kongo gutwarigani unabanyankonko bakorupuru twabana mbeyemo elinde toje tukwanira mangana Kisii County League buna yabere ngansi mono elinde to baba bui ambe ono ntubwate kombe gali tendere toko barigani ngamoche kwarora ya karoro Mbiamona sana na Dennis Ayusa wati mangana mange kolende na what experience kenge sana mona buna active player koroigase rongo rwa Gusii ne vinga kolere kurwensemo ya kobomo sorichisa mo chiriche secondary oikirense ya nationals na mange kolere timu ya Shabana FC oveire goalkeeper gati abali barusite Shabana kurwensemo ya division 1 agose league ya National Super League gati yabo na mona Dennis Ayusa onyara ko bagakova goalkeeper na chinga kiechie chuna ende wate ile timu ya Gusii FC oveire coach timu chinga baka kerengo kirikia FKF Division 2 igo ekaria yenkoyo ndo gukora yekonda serero iga na tevia mangi gore amangana regite Chigosori chorongo rwa Gusii monomone timu araire wika ko baba nyangongo ba pool A timu ya Mayaka FC ndo chinga kiechie chuna ronto bwato munyangongo ruchinse mochia pool B na watevia rietari yao ndake na kiogosana na timu ya Mosora FC Samani tangu kudoni maruru aswan jende acting team manager Mosora FC Ntutu atangana ko rupi mpire wans to aka tutai dino no to jibdo ibre chok ko irali bagel na nenda ngambe mana so to ari ka oche studio sing ndo anya wik akuna tu kirega ngusangama unajisa kimoso
Na kembia mono sana amekendevu na Mr. Marube nere kuruchinse mochiri chia Mosora FC none timu yakora buya sana kuruchinse mochiri ya chiabo basi ndichinga kiechi kino banya teko ko baba nyankongo ege kombe nyatinda sira kombe kia umheshimiwa Bagaka ya kombe kia Kangwana Media banya teko baba abanyankongo igo none timu maito bwansipo kuimukia ge kombe igomba tebia mange igoro yabo kolinde toranya na gusanga mange yaregete ligi ya Kisii County League tobwate gosori yake bosani ya rechite kange yokoruboniga egosori yaringe gatie timu kosori me league ya National Super League timu ya Gusii FC yale konyegania timu ya Gucha Youth FC ekorogosori ya league ya FKF Division 2 na sosori ya kebosani ya bachinse mochiricha Mosocho Academy na gosori ya bengi ya kolende ulinchibe tiororo ya era makali yogo tabiekana natokora chibicha kurwa segeti ya Mosocho Academy.
andake chira chivicha chinga sana kuruchinse mochirichia Musocho Academy nimaite namana kwa bwatiri mono sana yusa mangana ye mepira ya local laiga sana gucha youth ne timu manyete Gusii FC ne timu manyete korende matanga nge gosodi ya kebusani mono mono dori kuri school ni sachi gosodi chia friendly mono korende team structures na pattern chia base ya gosodi kire kuri gosodi ringwa ngegeti na kiora erese andake ngencho kia buta timu chionsi ne gosodi kwarora itangani mupira gosodi gwetikere no miolenge litangani una gucha yako mupira ase barabuma it's a plus wakane timu RNSL na division 2 that difference or that gap nene sana libageli ona ase barabu bego kimono konyore point yamo kozukuru mpira uri 0-0 ne timu na Chiefs na Chiefs na barabu mupira baka gore ngomu ya asenge njona bone timu baro siri gere nyimono ande timu yevijana timu erengeni onelinga banya okoro mukirende timu ebu nilikere banyore anga bakwenda kwa nyonzi takirende kuru asebale une coach njala ni amanyanga yoja konyora such kind of teams because njiro ro konyora chiwako mupira kuno uli kuche huaka na bawaje kumayana kibona uchi attack such kind of teams renda so mupira uyo ndake nime ikora na yese ndo timu andake yaro kwa apa ko Australia igone timu irange sana naye timu ya Gusii FC nipe ikora na sole korende sense mo yao Mr Hesbon nime ite gucha youth ne timu kuruchinse mo chiri chabu basi chinse mo chiri chiagu nyamache ne timu mukoreri sana na inuri tukeri mo mombe bunero na ende muetani ko bwero ndake Australia ke busandi bune yiga ya era machivu ondutayo na konyorobo buya ndake inkora tebe gore ya Australia yo ndega tanga se Australia yo ujo mjaribu sana kwa Gusii timu ya RNSL ndio sio kitu rahisi lakini hata ikikwambia tachia kuja sisi season ni beba ngama sana kuja ile muri ile bube andake aye una Dennis Ayusa ni maite nkwanya te kwa Province Meri ya National Super League kwa Australia ndakaite season ya Tangani no maite team structures ne team ya berege ko improve mono tima nyase bone usino bwato ko yena buna team bono ya rosi ko boni guys ko kiraboni iga ne roke kurukuru asorongo rwa Gusii one rim ya National Super League tima yandake structures chirichia chenchiri ni maite ngaki yao boni ya young blood ya beire nyinge sana structures chia chenchiri sana e coach alengo rotali rero boni iga inki kile wote abanda kigoro ya Gusii FC kiliego build we kirabona titanga no isiko ni ya Gusii FC to chakere bune season ya eta bakora bya sana sengenje coach eri abero rochi season bune isatu ya transform re team eri bya sana asenjire rengia emine tinga anya ko ba aise ko uriba kabira naro si team eri ngia mono kwetani season ye embaro si team eri ngia sana e ko chiko challenge to other teams because young blood ne rero and bona azu isiko National Super League boniga chitimu chinyingi cha chakere korozinga they are like nurturing talents whereby ba ko chitimu chinde uchi Kenya Premier League unaona kwa regular kiba ya lengo la season yo ya enda nzoia na ande bono ba minute igone minute ngane season ye Gusii FC ba ke challenge timu chinyinge sana na ande no chako ba surprise dinga ba ise ko maintain be ba kompira no ba agete na bara ko no neligi ba na mbeye nimeten kwa bwati Chigosori chiapo Mr Hesbon season ya eta chiaba igetikia Gusii Stadium andake ne timu yegwetoma kando na challenges tirie bwate tema yanki kilioro chaba bwante bakole zaidi erinde bakole byese togatia changes tirichi abeire adake bachiku ko bachiko bani build officially namo na komoleta Gusii Maluda onyarete ko timu ya Shabana FC akarafika go chance mo eri timu ya Mara Sugar korende gwikira boniga oira nigo koleta ndake ndulike ko experience ase timu oya Gusii bande ndrocho Gusii buna obari no Gusii mu abwatiri sana kurwe timu ya Gucha Youth FC ero iruri baganda kirio koroki nkeli aranya ko bagakora ase timu eri timu ya ndake ngende ndrocho bamente bamente usenki bara kore banyore nambe etani ti namba isano nemo bakora ase ligi ya NSL jenda na te barakora asisa nyingi bakora but gabi different kabisa ligi taracha bamanya tiwiki na sasa wa ngisegera na waso bataba ubaro ba saini obari sa top striker olina bakonya sana na maruda una jina experience kia maruda na moral ile mpire mengi na kine ndio jiba wakabaka na use so no muntu mnyaba saini pero season ye una Shabana ya skwego na ndio batwa wates na skwego so wa ndake ekunegente kia sana igo mwancho mweria ndake onyambono kubata na itwa ndake yune Gusii ya kebusani ya balero gati ya timu ya Gucha Youth FC amone timu ya Gusii FC timu chorongo rwa Gusii achare ko bachigotie mana na wikera boniga timu ya Gusii FC tera siri Gusii ende yonsi ya kebusani go ikera boniga
Shabana nero nabo yagosoreti boigeta stireti gosorienda yonsi ya Kibusani kurende randa ke bagotiemana ne timu na ya Naivas FC asama tukabwango ige gosoriyo kanyara nero ko bage kwenda makaliyo gotabekana yone timu tigendete kwirwanira koranda ke machibuki kiranyare ko bachikonyora ase Chigosori chikonde nyora buno murobiri ogendrete no murobiri gwe Chigosori na inchende mo Steven Captain 001 team Facebook nimbaro chavo nimbe ingosoma message eno chiri mwabekire gwikira boni iga goteberie tari yao korunsemo kiriore na Kenya Premier League FKF Premier League ya chakire Shabana FC gwikira boni iga yagosori Chigosori ibere Johnson nyare ko bage konyosi gwe goli na ikigwichani mono nechigoli chikonyosi 90 plus kiro mupira go chikoera timeje go concentration ya gokea irira Shabana yako bage konyosi kurende yanyorete point yentangani ritikulia igoro abanya angebengeri yo igoro yengane yu na kerigura atebena Kenya Premier League ya chakire bene Police FC nero mbaba bago sign sana ekaro kunero Man City ya league ya FKF Premier League kurende majiba na rotaraba maya igoro mbanyo sentigu chiguli sato asevosa abo sangebengeri bya wensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube watonyara gwetera Ndizi TV News ndabo torikere SMS wetere nambere gorabwa ase screen yao osange birengeri bya wese engane lito kwandra iga ase studio na okobori korona nyale ko bagokoboria igoro ya mangana rengete Chigosori na so bwangwanda kitaragendera ne chinkwana nsome chi message richire nsemo ya Facebook ndabege ngosoma asobwango ndake nindo chaiga Edwino Mwenga yoteba buna korwa Kajiado. I'm present watching, asante sana, salimia watu wa Kajiado sana. Nindo chaiga korokuvuna Matiangi Omonda anasema kwamba I'm watching live from hoteli ya Vuga, tuko pamoja hadi tamati. Asante sana Matiangi Omondo kuendelea kufuata mambo ya michezo Ndizi TV. Akomenta kotebuna na wakilisha show from Chinsemo Chirichia hoteli ya Vuga pamoja hadi tamati. Yobesho Beshai anasema kwamba I'm watching the show live ile tatevi nkorunse moki korende mbya mono sana Yobesho Beshai kubatia mangana arengete Chigosori chinga kiechie chuni ndoche timu ya Mosora Football Club timu ya chikwamelia yusa mambi valomete teko baraisi babate bana baromugenderete kubwatia omoroberi bwe Chigosori ime ya Ndizi TV gatia chinkwana chirichigendetera bakonda komenta eliogiri ya abu na nchebuna Captain 001 ngene kibuna nanyere ko pakingosoma ngoba ingonyora evidengereri vyao konde bona ndake tukuna singa na tobu atenene ngane rengete chi finali chirichi ya Kisii County League chiranyare ko bachiko bali tukuli ya mambi chinsemo chiri chiatendere na boto chaka naye Mr Hesbon na kiora teve season ya babera inu season ye nero a breakthrough season ya inu ero ya bakore moike kerengo ke goromono kilimutanya gwikavuna Mosora FC na kiesabari ya beire ndende sabari ya sawa galire kira sabari twanyete sana Mosora ya galire county yenge ke tambi tata sana once what is this one to pushiri gaba tuikira na galire this one ya beire no gora koruna gato acha ndikite sana lakini sasa hivi na watu support kidogo at least twara kilingantoro ya no asege miyamani abantu moja maranga kuri Mosora nero ndake timu nyanda ke Mayaka FC nero ne timu nero ya chakenge ni sana kolende korre timu yego chakande kwenda SBT ya chirire structures chire buya timu nyanda kai kobekwa se structure kwa so structures chikwanya da timu ya Mayaka FC nero naki yanda ke oroviria mangana wikiraboni ya Mosora ya ikira timu ya Mayaka FC ya ikira se ikiraboni gebuna banyangongo ba pool A Kisii County League Mayaka FC gasi aruna bongo teba sinde yabere gasi rengororo asinga njine timu yebangete nili tanga ni achira se county league na ni achesiro mpira na qualify office ya renga officials bane management bonds yabere ni support na nje sana whereby gasi ne yambere ringe na players na baro kere bacha on board to kwa na baro tukaiwana bakaba bakobwata kile coaching goteba egine kia bamuno ke kabara isi asende bune coach kwa ensure timu ya abwire bakayikira sekire bakayabe na mbeyemo asa mipira yonse pitu wakire iko to adroire mipira ya oya mupira oya mubuka na ntuko luzi mupira oya mu olengo getuli awe toka draw na babaracho lakini mipira ende yonse pi iko to abwire ona we ambera raisi asende kiagaranga kwani ni kwanza management ya ngambu ya mono kiana wa very ni support ye timu ye kere ngaki na nyara bo mesaje akorwara na bale ko kwiru nyagitari ubweni go nyato kwenda mupira ikali na byale gotoka to gochira
onyengeti mipira njare nkoro facilities njare nkoro egetigo kela available so ntutware oke time cho kwenda getigo kora masoezi ilindo nyara kwebanga paka stoikire ikina kiarto kanyoro bui tukabana mbeye ndake ntraira na se team ya Mosora FC mbara bakori kuruchinse mo au kwense mo yemitandao kuruchinse mo au chia Kenya na experience ya Kenya mbara bakutubwati kuruchinse mo au chorongo rwa Gusii bara ni komanya Mayaka FCA nse mukirie gutuka getiki abo nkai county kiere ward kiere constituency kiere koru Mayaka FC ni timu ere within Kisii County ere kitutu chache South constituency ogeka ward no ere tukorukuru asinse mo chia Nyaure getiki abo kire Nyaure Polytechnic na akora masoezi na no igwakero umupira andake ese faida abali bakori baraga niko manyandake Mosora FC ronko ronsemo kichiri Mosora FC kunyara kobage korua itiki yao ya inke kenyorokia ino mugambio ino Mosora FC kuru Bovas constituency ward ya Masige West mugambio to MCA abo kona chaku bagaka na mwampi na sento mama kwa kiro gembo empiki yo kona na 50 bob start bob wiki yeto na kire para igo tuase school Mosora kiranga no kwene kirenda iko mambi esafari abatitire bino nenguso ake sengenjo tendere na alitwero gembali siasa wa distance okay toto ikana toranda ke na kia batio terrible team ya Mosora FC very soki kokoba Mosora FC okore safari eyo mweli ya Kisii County liko nditokora na team ya Mosora FC andake ya bire county league yengia na inu esemole kunyara kwa mukosori Chigosori Championship munyare kwa mukogenda unbeaten na rochi mwagosoreti ne team ya Igare Combined FC mukanyetiringa gatechi team chinde team nyanu ingeke kia beta team eno goika team kwenda unbeaten kwene kibuna ya bwate character yego competition baka mweli jagro uko taitu wito kwa jagro kwa management ya tote supporting ya sana ewate correction ya ndabanga mtanya na mention bonus lakini kwa ujumla yambaira ndingambi ya mwana ukaka no bato wete support ekagarantwiti tu abachezaji wanasubiri timu Mosora FC na ndo wata discipline yani mpira wao no yuki mataifa no jayo la maana mbali kupura mpira olio kunyanzi wata mpira mtangana za ngosi ya ng'ombe ngosi yuko taro kunyanzi nsa mpaka ya soka na timu basi Ndake kurense moya ya Mayaka FC na ino ntwara na ino mweto masana kurende mwate ba mwasiri ya gosore ya moyo kana ndese mwasiri gochi ya renge what the opponent obasuma wikete kayo moya limna tawara ensemeri ya Europe njaro che timu ya Liverpool ke kobage kosugume timu ya Manchester City mbake ngolito ka rensemo ya National Super League Muranga City ke kosugume timu ya Shabana FC mbake ngolito ka league ya FKF Premier League timu ya Tusker FC ke kosuguma Gor Mahia FC mbake ngoli nonyese siasa tochi raira ka kosuguma Ruto mbaka sengoli timu ya ndakine kwa tepe competition ya bai ese pool ya ino unamona ese timu ya Geturi FC kuru ese timu ya Geturi FC ono ngoteba ngambia mono Geturi FC wa good opponents na obato push mpaka bakagera tokibanga sinjira yangengiya umupira wabo ito mutangani gato jete so wabo gore umupira yo kabere iko bato bwete actually to in first half to yonse 2-0 edeka ya 20 lakini at the end of the 90 minutes iko bato nyonse ti umupira yo kaira mpaka 3-2 so kwa wabo nabona asomete lesson sana character nkamanya players bane they lose concentration ona abo nona chage to kwebanga pakete kayo mwali nande kare kera na baruba kachaka bwe mepere yabe kabanga toko segana to bwete point ya moto ko bwana ande batufa to ko bwana ande bako baka bano mupira bwo mwali oyibaje to go changa bono bono nganje une coaching atumu ya home advantage kebanga ekaranka bwe basoli nkabana ndeyemo so nande lige yo from wapulu njaba very competitive chiti munchale ngochinge buna bo baracho ni timu yange ngia sana na yange namba isa na kuchina namba inye entanda ko yange timu nkomu sana lakini bono bungaini bweto no kwebanga bweto structure si tu bangete na support tu bwate na ya garte iroka especially from fans ko bago cha bago tioteli baruba mai to ko buamba mai dinga ko bunkororo ekagerega tomo kie ndo kutoka bana ndeyemo Korwa se timu ya Mosora FC na inu ni maite inu munyoriti wa mereli botindia sengencho mwa nyarite kwa mogo qualify tio sori chitete chinyinge sana more than 5 games chia tigarete korende timu ya Mosora FC numuga kwa mukaba mwa qualify mapema na muje itiko koregeza kamba mukanyara engoli mukanyara kororo byengoli mukanyara koba mugwito mabara sio sori chia tigarete mukanyanda unbeaten timana ke timu kichiri mwa tigire korumaya kana cyo timu chingia kira chikoba bachi qualify sana se entundere bosia Kisii County League tera nga sebule to buru bi kitimu jiro kwanya lira
koboka sabo soka nona nabo kobuja bali bana batarabuke upi timu kilo una mugonga nyansara actually muungano igare combine neji timu jire fairly strong jiri rise na ndio kwa toa weto mandawe ilikuwa tuma sana ama soesi amangoro chuo kike mangi na kwa kesho mara wa season niwe sio kitu rahisi iko timu jina muungano we will watch it the next season moja mara bune watch na komsana pe rahisi Nima te breveto viachira na manto veto sangia na mangia mbaro banga te kwati koranda kenara bamanya ngikirikende tense media regional league kendre ta chinse monchia FKF Premier League manchi balinta beto ko korenda sevoniga na mangi to kwe manyitu igoro ya okoera kwe league ya Kisii County League na chi playoff chira yaga badi chikobali tuko dia ankyo gate timu au kando ne gosori ya kati ya Mosora FC amona timu ya Mayaka FC rabe gosori yo mwelipi chinsa chamara go bali tuko lia mambi chasori chindenji chikobororo gati timu ya Nyansara ne gosori timu ya Geturi FC ne gosori gati chinde korende chi finali niko chira nyale kova chikobali tuko lia ankyo timu nyandake kutochukora nseme to bwata ndake aid of Chigosori chiama mbiti manyandake usemu bate ko buri konde kwensi uchase kyombegia FKF wosiwe Chigosori echo nilisona na ngobodi FKF yetu to yanje tena to yisikete sana lakini teraja on bode tenga ki mangi use timu ko bwaye ngoli ele kusuku biscuit ya 5 bob use ya 10 bone ani to woki ko lige Kisii championship una como konda tewa senga bara to beka wazinga ega no tuwi konyora nik tumanya kuma ya renu turwan lero bujaigo tokoro li tuko yani na share ren ya singa njumba bato sita kido dora manyanga timu yako kwa tayari ndio qualify ndio lakini asema meta wachezaji wa siku hizi wanaona majuku huwezi cheza grawa alafu toke uende nyumbani bwana dora manyanga mambo suguti yake fungetoko senge kuto naona kile nguru ndomanzi umaete abaga te tumayana kikogwe wanga ndake meter neli voliti ya sana senjo nonya kere konyara kova ko kwego musubati kuikamanye kirajira senka yao ninkiri au chikobaga konyora rinde agwanja ebuno musacha atiga abande iganda kese ekyombegia football Kenya Federation orosagirwa Kisii andake nke ya wakigo chikoba igekombe go chikoba eniwe go chikoba ninki kirabe kulende nimete soma kolio etete ayusangwa bwete no Chigosori chense media Kisii school katia kali FKF yatebete kirete biye wambi chikoboro mbate timu nyigo yoranjira register konyoranjira comply ega koreti FKF ekabeko korega asine budget yenki timene season yeye usindo buna chitimu mu comply uchanda keni bomonte kwana na uchiase FKF busubwe league gochaka arabeira se minili for 2 seasons litangani yarenge tendere na irteti ngukuru yangi kurukititi FC tukaluzi na ragini chi abwete na arochenje yetu chi uniform chi medals emipira paka na chitimu ichi chi alenko romba chi registered like now gatembe charging chi akanti affiliation fee regional league so mba chi koneta sana nebi go bi alenko yende ya kabere ya beta Kisii school arote betting ya kerende kera bi ya gwambiruri buya bintombi bi arweta actually chitimu tu chi abeta promoted ragirende boniga kulingana buna konkorora a competition ya bera seligi mupira bu akiruya nechinga kinchi alengo ase federation kwebanga nande bara achiri no mbara bu ko average count chinde korra buna chikwa ward chitim chiri chi abuire onde no wasemeringa mambi nechebe chenchi nyene mbanyale kurwe biego birebia even there was an hbs chi uniform ne mipira chira cho konya ne timu ko chi timu tu qualify ntuna mosora ne chinde chira cho qualify chi kunyara ko register se season yego chaka ya regional league lindo musigo yo kere chitimu chinyinge ya Gusii mbawa sponsors iko chigo struggle yo bago chera bantu nya kusabera so kare bara konyiru musiga ake guchere ya baraisi na ne timu nyona ne uniform ne mipira nkora yesu kumera ake kwanyoranga no ne budget baba to kole bintebyo bara chera mipira bere tatu kera go to kwenda as far as nyansiongo regional league moruga ne roro na tambe sana cost chiri yanko bachirego even transportation so federation yara ko raliste rebe go biamana na kabesa ake je timu ye bangere echakireri yara chakwa biamana ko boli wacha se kyombegia FK vavo Jezreel Mbegero yoro munyakero go kyombegia FKF Kisii ntowate Mr Mageka Evans yoro muri kyomonene gati ababwatane bande bara se kyombegia FKF obosaba kwa bwatani bechigosori korabune mechiende bali bara agosori bagosori batamaetinka ibagochi ninki bakurwanerera nalio bwansu bwesegi na eke wakirikere sesegi yuna kiyokora omuntu bweto mamono
erinda mangana nyara ko baka wikira ngonto ko lenseme aido mambi maiteti buno nyali ganeti ke wikirano timanyanda ke ngana kyura kwa ne bosibwe Chigosori chia mambi nanda ke ucha se fans wa Musora FC asa Gusii ya mambi jena teri timu yetu ya Mayake FC no mpira tu wo enjoy tayari tushaingia sisi wote toa kwa mpira mworo ndoa kera na kintingiri ndona bana bamone kinyomba kirani mashabiki anango atei nabuna narugana batika kuna so bwa ande ngorana na manyora kwa so bwa mambi tawa soke kenyole ke manyo mwendi oja koiva mambi ara tibere ntuna musura mambi betike kujorali baga ngeje nyalo gola mashabiki wori kenya gitinga ndio singeje kenya kuya chisemo chatendere bitie bire bibere igo kwengerwa igo kwenda kelikende korende obuya bwe Gusii batepa enkoyo nigere yaba tiotereri igonye koro mutiotereri mambi mangana mange tai yoje na mangana Premier League tayagendrete chisemo cha Nyanza igane kibuna chipara chionsi cyakira chisemo chiri cha tendere grounds konya wa chikobwati omoelio bwe Gusii chiri cha Kisii County League Mayaka FC itangani buna Musora. I respect you so much because mupiro yo mwayo bwan beaten murabu oyo ara wati competitor ntobaita maskanino na ande mono inu mukalenka so bon tunto basikete lakini ndo konde minkelinga aboni already konde regionals na qualified nelinga na roja kuboya kombe kiki acha kwa umugokone ne kombe kiki ora abwe kulingana muna bwe bangete chebuna mbangete kula masoesi ne bintu byane kongo believing a football ninchembwe mambi asa coach ni madenga ma players muna bangete nkobwa bale lakini kolende na mashabiki na management komba tabetinga football yebata machiwa tatu there's a draw, there's a win, there's a lose. So na ndabona bune coach richi buri coach after 90 minutes igo kuliancherana. Onye kwabwa igo kwebanga mono onye kwabu igo kugenda ndebwe banga side the next time you will win. But rende for me machiwa ali arache mambi igo nkoyancherana. Na kembia mono sana igo ntabeto kopati andake tore umwelio ya ayons pia kwaniru. Igetino esegio mwelia kale ndorra ndake ningora nyare ko bagakobwa esegio yukorendense Facebook walibagenderete gutubwati nindo chavu Rebecca Bochere agotabona niko na swali na umugaka Caleb niko swafi na umugaka Caleb onsase korwa chinsemo chirichia doa Qatar ndio nimeingia tu ndani. Okay, asante sana Bochere enrego kwa na mangana regite Ndizi tia mangana Chigosori chinsemo chirichia doa Qatar gatie mechiria kutoka chinsemo chirichia Qatar nindo chaiga Edwin Machave agotabona korwa chinsemo chirichia Burabu Nyamira County korwa chinsemo chiri ninawakilisha korwa chinsemo chia Chepng'ombe ndio tadi liava rigonsere yake kwa chinsemo chirichia Chepng'ombe ama kaina buna Edwin Machave agotabona anawakilisha chinsemo chirichia Burabu Nyamira County na nimubwate timu ingia sana chinsemo chia Burabu no nalenganda kirit kore chinsemo chia Nsicha mubwate timu ya Burabu Sundowns FC nero ya tira regata yakora vya sana chinsemo chia Burabu adachi timu chinde chinsemo chirichia Nyamira chirase eligi ya Nyanza Regional League UAC SC Entundere Vosio Mayaka FC na timu ya Musora FC na Marieta wente ko bagakona ruma pema na abo batani barive chiligi oseligi ya Nyanza Regional League. Kondo mwache mwere magayo gusanga mange na kwemanya mange igoro ya pune safari ya Kisii County League ya Nyara koba gekoba ase timu Nyara koba chikobororo ni gandake ekiombegea Football Kenya Federation orosagirwa Kisii ewikiaye atwara amarigani vene ye Chigosori chiri ose amagerio uchase chirefari bali abageni bagani tikoba bakoba chirefari nandake omori ekyo Brighton Makori na yoneteri bagali ya vene leko bwatia mangana agendera chinsemo chiri chia Getembe tetoro boti vene igoro engane eyu kubatakana no komendekana we Chigosori chingo yo ase county ya Kisii na sense ya Kenya ni gobono ekyombegerie tenete ngo yo sense ya Kenya FKF asurusagi rwabusongo bachakiri kwegeria abali barachikubu ichisirimba ne bamikateno chirivali asamatuko alibosyo kaukwana ase umurubiri yo chakiwa sensemo ya Getembe Jesril imbegera oyoro munyakerobo wekyombeekyo asurusagi rwa Kisii na bwataya agukwana na ndili tukulia lero ntubata magoko asenge ncho yogotwara training ende ya gatatu iga se sukuru ya Getembe Primary School county ya Kisii ntubata magani yo komenta enamba ye chirifari ase mipira yaito so far to train ri chirifari emia but demand yaito tutagete gutwara chirifari 300 na chiranyare go sustain
mipira ile tubwate county ya Kisii because mipira ya Mentekaniri mipira ya Ichoire ndero keregeti kere stadium weekend na weekdays mipira nero so far tuachire training ya referees era tonyora referees baisaine ase chirigi cheto chionzo no one the top league that is the Premier League. We have only two. We chairman we dress chinguru chia eno gasia we added one igotro jengambu yatole Roberio yubwa maigiri ni gora chikoira matukatano alibosyo igo serero we are training referees ga ni instructor ko sano we have about 30 so training tuacha kalero koira matuka nge atano boigo abasae niko banyarire bagosemiwa na gotebuno mo Roberio yo bwoko bali bakobuchi sirimbi nigore bwengenjo nande nigora chikoba ibitoke kerbarasoe asomo Roberio oyo an income generating activity mipira gere mengi jita nyinge musaye kara soka iga train farita akora ranjara mipira yaro gere mengi kuru the Premier League, NSL, Division 1, Division 2, County, Sub County gere mengi ni tournament njiro jiri abasimiwa bago chiba organize uno mwesimiwa ga igono nda encourage basaye wecha so bonge go train because lichi ko bono ndro ndinga to go chiwaki mupira ngesenga njokobegete chianga yo to train it as mo train yo we certificate by the national office. So lende bono for us to make sure nga mipira ne bwata babugi chisirimbi na bateneneri we gatomente the number of referees but to go train lende baganda go train mipira abo bisabu niko bono banyarire bakobori abarai hanene kurwase county ya Kisii atimu na etresara challenges ichiro tubwati nyingi sana vijana byeito baranyora njira yo kweregister babo tobo kongo kweregister so tubanya chiri certificate chikoba konyo chama twali moto like now nimbwata abantu around 5 cases chabo atara register but na batagete ko bamo 920 asenga financial problems so na request yabagambi baito bali barato tegereso barato rase se TV akiki baranya njina bantu mechiwe santengi bijana ibi ariko na bosa bire train binyore kende Vicky Ondeli nomurai kurwase county ya Kisii oibono nero segetire ngane yo because I understand what it means. Ngumbu arikera abantu rwa kwa umupira. Ngumbu umupira noro is the biggest thing ko bwana in politics. Nkintu tutabekera Kenya yaito na Africa yaito egendera guchigabu. I will support you. I will continue being with you. Egento gyankonye tenga kolega nkaendeka cinema na mashairi njene poet. Talent yane kagera ngari kunema mpaka na ikira sene ikire bono iga ndo mweshimiwa. Nko basaba iga abantu baminto leaders baito tutiga mangana mangi na batechikura chigo cha togendera go support abantu baito ngori botirigeta seni Candice TV korwa sensemo ya gatembe imeyo mocho songo iridariane Brighton Makori Ndocha bwa mweshimiwa Vicky Onderi atindite ati buna ndake ekewa gosebiegwa nabia muikiria igasanyere ko bakago ikana no musubati kerago kwana mngana yenko ya mate cyo mwana oye no mwaki yenkoyo iganda kinonya iskali kaya bana rivaga onya ngite Chigosori mweli baganira nyare ko bakago tema irinda mangana nyare ko bagago babuye konde tutigara abwa bwesenga nerengete amangana yechire fari nganda kekembe kerigia fagia sokiri na kerokyo nakokera amairo yagenderete anyare ko bagakwenda chinsemo chia Kisii na ereteri kulia igorase bali borogete bomba etu certificate chiabo konde kembe gia fanigo gia sokiri na gusaba chi technical bench chithim ko achire fari chinga kichinto erone chinga kiecho abasubati besoki bebwatani na mangana rengete referring esengenje essence ya Kenya yaboniga abasubati na abasacha bose batiri bagalia bene yokubugie sirimbi ase Chigosori chaito. Mimi naitwa Moses Asano, mimi ni coach wa marefari Kenya. Siwezi sema tuna challenges sana because sasa tunapata the current information ya kutuwezesha kudevelop referees mpaka kwa required level. Sasa tukiwapea hiyo information wana develop up to the required levels, then wanaweza chezesha game yoyote. I have a lot of trust in the referees from this region. Wherever they are given matches, they play well. We have never had issues. Kuna sheria kila mwaka, kuna amendments. Kwa mfano 2023-2024 kuna amendments za mpira ambazo zimeletwa na tumezipitia pamoja na marefari. The most important one ni offside. Hiyo ndio inaweza leta kizungumkuti kwa
coaches, lakini watazoea with time. Wakishaona vile marifari wanafanya, then they need to trust the referees, because I am very confident wamefunzwa vizuri and they will apply what we have taught them. Kwa hivyo kila coach ajitahidi ili akubali matokeo. Wale ambao wanafaa kuangalia referee vile wanachezesha ni MC na sisi. Ndio tunajua kile ambacho wanafaa kufanya. Tunaheshima kwa makocha, lakini tunaomba watupe muda sisi tuendeleze marifari na wao waendeleze wachezaji ili baadaye wakutane kwa Premier League level. I think that is the ambition of everybody. Tumeona pet ambayo ilifanyika, kulikuwa na wanadada wengi. Mipango ni kwamba mipira yote ya wanadada tungependa ichezeshwe na wanadada, na tunafanya hiyo mikakati ili iweze kutendeka. Idadi yao si mbaya, wanaweza ndake timanya ndake ensema ya wae na ensema kuruchi ensema chama ya FC Dennis Ayusa nkirienda ko rabe kyo gotebana kamangana referee kereto ko ndake chire referee abanta bange bagwendete gwesoki ko bachire referee ne chinkwana chirengete refereeing na match officiation chigokwaneru itangani se federation from national government ocha county level na ocha mpaka sub branch kote ngambi yamana sama na referee korwa umagaga tuagachina ne mipira okonyoro monta kubuli mupira wetu no ne wrong ta dress because that trained wakanyoro na referee nchia kabero ya kabero bokongu sana no kulike match report ya lingi ya ocha se federation so no watu ne kesi ekyo to okonyoro ngego kobera kongu lakini rende chiso ni chia etiranga ibere satoiga mupira ya beringia chire fali chigocha chikubuge mupira chima eteri chikake so na ndabo no konya ko beka chire fali chinya ko boronya ko train negente ke mono kiagerenga mupira ngonya komente kere ngonya ko wirwere especially these referees ngo konya bale ko somya bachesaja baka soria aba amana ya machika so mupira ono mwezaji na arunsa iga from county level again no NSL okonyoranga na manyeteri chiko kiagerenga referee ya kubuge mupira na rongo lele kinema eteri chiko so training eba kora tika kwanza chimente mono ani chimente mono sana tika bayiro no mpaka asi skuru no na saba alimu no na sebi nyoro no na asi tournament chire fari chitoke chiko bugichire qualified okonyoranga na no muchezaji oyo karago buli sirimbi gako ba disciplined andake ensemo ya okuruchi ensemo chiri chia mosora FC limete mwabira se league team na usaye kwa county re amangana regete na officiation oragani andake FKF na rekoba yego tindia mono utwale lisuri konguma asa mana regete officiation ntia kata wanga association mandalta ka 100% association yengo tama bali ne kyombe kubali bali ngire kyo kuyege dikire fali wata ke anyo no kunyara kwane aja veke manda turinga kire timu ero se country e produce muntu kurukuru na kuruso abere fali yani inaoita ndiko libale ne pressure season itaraja kale ngali na bakunyara kubegeria majiko na wata for example kunyara rules ya change ya bachesaji batamanye bono umuntu gakurukuru no takwe gimeli gento kelinga wana wasomi igoro yo kubya bale fali ai gimeli agoja getigega abatebi ichikeli ya change at least kona abu mubiro ito una wana Kisii County la defera kubya sana kalwa nyone kire timu wa tera fali yegelibu ya manyi yengi bwana toka eje transforma ya even devia kuja sije abachesaji toka na mjalo kwa association nda tawara official ni bate changamoto kwando kwa nyaro mpio sine mepire mebe kabisa kwa nyaro muntu era fali arwani lakini kile fali kile nyingi segie to kwa nyaro era fali la yamana kitu kwa lese ina for example timu ya kama tingo inaro kumpira era bia mbali batamwanje so kuna ngoa ka ngata ko ndio sasa baja kitu kuli kyo bara fali igawege baba bange mo na barato ko onye kole referee skali kwene kinaye wakoleto mukino onye kwa vile referee kwa irwe license kwa irwe certificate na kibuna kerama ngana kuna yasto anyalire ko baga kobororo gwachire gwakolete ko kubuna refresher courses kwa nyara kuba kwagenda kwa myinge kenigi ya chenchiri kiri kwa maite yatigire buna kia lenge na ikenge ncho naende mono kirole referee batabuna gwikonya re ko bago kwa fit gwikobe onaye ne batuli mogosori gwikobe gokora maigerio kuri buwabu onye koro mwalimu kora ase skuru kwa tora chinga kichabe ncho gokora amaigeri yao wakora training yao wakora physical exercise yao nalino onyenga kiri FKF ko ganianda ke mwato physical endurance test yako nyora buna nayo ne referee mbuyore mfitiore dalio raki ni gwekerogo kwanyara kwa bago gukira na gusikavo sine kenge ncho nande kirole referee kone kibuna amachikario egeire kwanya bwatiri
timu njirira ni rietari yao asengenjana ke watu arobu wanjiri ucheseme ya mochi nseme ndesengenjo kire bintu bune bikoba to gukina mako kyonya reko bakubiki Kisii county kirenga Nyamira county ye myaka yonzi buya gwakora boronge chi report cyao cia match report cyanya ko bachikoba cingiya kiroko ba assessment report cyanya ko bachikoba cingiya ngere bintu bune bikoba ige na liyo gukini gwaswe guchiri gicheigoro kwagenda ucia sedi gende ligi ende kwa babuna chire fali genda kwa bya buna Edward Muturi kurega sorongo rwa Gusii nekagere buna sama tukare bosi na kini gwekerego kwa science meria FKF Premier League tubata chire fali cingiya cia bwo mupira meka cinse mo cia East Africa kurega sorongo rwa Gusii ne ibi byonse inde bikirane uyikonya ariko bagukweru na gukora buya kukwetera kubwatikire ko nyara ko bagokwegere gukorende cinse mo chiri cia Facebook bali bagendete ko bagotulikira message nujega coaches Duke Mageto ne coach akurchinse mo chiri cia Global Connections FC kiroro cia uniform bune yayiga nera uniform yanka ya team ya Global Connections FC erese ligi mochi ko magoso ligi ya Nyanza Regional League kurchinse mo chiri cia Rigoma awate babuna I'm following live from Rigoma ndojega Josephat Osoro awate babuna my name is Josephat Osoro from Ogembo I'm watching live salimia wageni all the best Mosora FC andako yon Josephat Osoro wakire ko timu ya Mosora FC ase egosoria ange kondo mwaje bole tinga kie chiecho tuketo ndo sanga mangana rengete officiation na mangana rengete kiombegia Football Kenya Federation nigo apa bwatani orwase timu ya Getacho FC ngakia mu ya kosori me league ya Nyamira County League beso kina komo cheki ombegia Football Kenya Federation asoro sagirwa Nyamira asibaro rekanire komo chomuri kyomo ne weki ombegia FKF Nyamira Vincent Nyasani sekali bawote abuna anda kiranya teko bagakubata ta senchire ya mugo senchire yende nanda yeke kaira barabu kova bagakwo moyo bakariwa se league yeyu ya Nyamira County League gato yuguchinkwana chiabo Samarieta Julius Ondicho yo maishiba korugo Samaro Ward nchembwate timu ya Getacho FC igo season emopiro kabere season ya kabere ndo chetigeti kiagara omopira igo chietense presentation office njarenge gukora bintu bigoche somopira na bunere kawaida twaika tokatane kawaida ya Nyamira County omopira FKF Nyamira County branch igore one man show toli mopira obwato obishi ere complete so monto yo ma megeti decision mopira kyo koraki ogweta so nya toli ko influence mopira monto yo mopira otoli koraki toli gosuka tokanyorange egeme into konyara because to go strain so much koligi chibesa twirira tubekera abana geti twakane chirefari turageria abana tubaye transport and tumana konyoranga no bisnero ne tagete yo mobuko na beko machigoto kongera omurikyo monene bwe branch entagete komo go siakeigo in the sense that uno muriki nere bwe katoro chigetie so mopira a position ye chairman Ntonyerochi a position ye treasurer Ntonyerochi kenga nere bon everything nere office nekere wikirara office bwe ka bono iga kore bintu buna atagete bikorwe buna atagete bibere tali buna to bibwena takoba kiagara ekara to gocha geti na bana tuareta tali chibesa na bana tuareta ba komopira basuke David Vengere bya Rwanda kensemo ya Facebook ndo chali yakoroku Charles Kangwana agateba buna I'm following you are making buna Charles Kangwana tabuna I'm following live Charles Kangwana ngati yabarari bechi gosori nagati chitachiri chie timu ya Mosora FC alokanya rakaba ko Rwanda ke Mosora ya sukire bosi anyare ko bage gukora buya Charles Kangwana asante sana kogendera kubwatia mauroberi bechi gosori imeandizi TV nindo chaiga amanyekaine buna nyano tirinyale ko bayingo soma message ya Yeso bo message taika chirebosi abuko nitotiara abwa chinse mo chiri Nyamira ya bwatani ko ruense meri banyako bakoboria andake banyare ko bagochamo babwatani ko randa ki ruense mo ya Nyamira nero ya tore timu ya yemo eririso ekosolese kerengo kegoro ko chinse mo cha Nyamira County inde evendera ya Nyamira nyare ko bakekuimokirira igoro na yangwetere timu yo twale meroberie mikirano buna bagosanga stakeholders ba football ba mupira batokonye tunyare kwimukia abana babalense
bache igora at least barorekane na barabu bachiko abantu ntuno ko basira turabasire egenta kenene na nkosaba obisi nene ya FKF tiga Nyamira tutwara umupira umupangirio omuya ntokorwa iga twenda bosongo korigereria umupira we apa Nyamira bwenete gutwara umupira talents nere Nyamira abantu abana nabange babwate biego byo gwa kumupira lakini bantu mbayo bako babwatse nje okerero kyane kyarenge muna abantu banyamira tigatochamo tubwata abana batubasire na getacho nibwata abana mbaroro bagwa kumupira buya sana lakini because of we bona season yeye ntwagete mupira because obura ibororo robogo tigatubwatirane tokonya abana aba bakonyeke nabarabumambi nabokonya bachire ukisabana bachire ku the other side erinde na bache gotokonya abaiburi kitore nkaiga ase mangana ye michezo munabone timu yaitu ya Savana ire Kisii yakorira mangana yaramaya igekogera ekertro cha abana baitu bakorega asi kabireri na botokorora buya bono etimu yaitu ya kuruga iga Nyamira nturanyore timu enga Savana ikoruku Nyamira team Savana igere Kisii team na intwente bwente konyore timu koru Nyamira ikoruku Nyamira team lakini bono egento gyoka kerige kogera Nyamira timu etaiko sukamonake na abarayi bari mutwe mono banchite kibese kuikoso yo mubuko abandi batagite umwana obarorokane Ematanda kana watani banya Nyamira bacha batu ale timu iko kwa sole kerengo kiegoro buna Shabana kere timu yo Gusii timanda ka ayusa best on experience kiriyo bwate limo tulia bera Nyamira gutwara ndaki timu ereriso timu ekubwata ni Nyamira yonse bono amo boko ruchinse mo chirichi abora buchinse mo chabo getutu yakorenta mo muchandikyo beire gutwara timu buneyo itangani umaite ase gochakara bwa ase Shabana ereboniga Shabana go ya qualify te kurumagera bono gocha konyore timu era ase dibagari ya Shabana timu bakerwa nereke ke wango keria ose banyore timu bagori bageti timu mai gochoro una bono Gusii FC ya ule tukorwa gwendo egacha Gusii bono nyindi konyore ya qualify regenda ne Premier League onyore nga Nyamira yarenge na bawacho gutwara timu so njira yo sabanga abantu banyamira banyare kwebanga buya chitimu bwate ne chinyinge una bono choro chiri no division 2 banyare go support chi qualify bwango chitiri gorogali banyore timu ya monyare go qualify egenda division 1 Premier National Super League and Premier League umaya konyore timu lakini bosa yomba konyara timu akoswa city bagiri abeko bega sirenko ndaketi manya semo ya na hesbo ningero chana kera koru Nyamira ra kolerinde neritu ale timu eyemo ibwate structures chikeranete irana namba bagase abantu bonse banyamira jigendo na advisor se myake na versus football kendo bara kale kiamana baira ni drawing board yao baikaanza kabisa wale timu nyingine Nyamira saa hii unase tutauna regional leagues country mwa timu nyingine sana meaning timu yetu oiso kurusi ose anu banyara umuntu go scrutinize yabaki bali yaba kabisa baro si timu ya Meru strong vaya support jaga no regional ke gutira ali baro si timu lakini bataka ngabono ose for example una group of connection ngetire igayoka pira ko ye support ko ye feed ya ba ko sori bana ko si timu jinde bojo ba unite osaigo masole oja batangane ata abuna esiri loko beko mokina gwetoma na gusira chirichiro orona chiecho endetera chikuruguru asangao chirichiro oronya ne hema moja FC onye timu ya Global Connections enye ne timu ya Moruga FC ne timu ya Nyamira Super Eagles Nyamira United ichukere kwa chisire enyago kina kana limba nyakaba yoke kerengo kia igoro ebegeti kya manga stadium kia rosi igu yaba kuchikwenda manga stadium kwa Moruga FC National Super League kwenda manga stadium kwa timu ya Nyamira United ikosori ase Kenya Premier League yune renchira yoka iranyare ko bageko bavoigo na mbona kwa iguro mugano Shabana nero yabade no yacha akirete korunse emyake mekoro sana echagete emyaka ya 1976 1982 igakira ngora ikanda chiligi chia provincial ikanda Premier League baba kusaba Gusii National Division 1 ngora pakana ikire kango kerikia FKF Premier League wetiro gosiru kuliko yakoba gokoboro kwendo mwancho muri ni mete na abange bayente kumanyanda kya Shabana FC na kya manganya berime ya Kenya Premier League ndo esemo ya kabiri ndo beto gusanga mange iguro yaye kuiguchinkwana chia Sami Okoth
Mwere robeire sana si technical bench ya Shabana FC. Ningerisa miokota kwa tekio kwa teva. Goalkeeper ya Shabana Eric Ongiri onyale kopaka akomochigu. Aseki ensemo ya kabere ndosanga mange igoro ya FKF Premier League mono Shabana FC. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa kinyomba cyakebara kinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria nigukinibiyegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari ecyayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chibord buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Chai chai
una kere kwa rure ira goikonya ikere nana kwa udan kwa David Chen kere ya timu ya Shabana FC mayo waswase ligi ya FKF Premier League na litkule igoro mbago sulite gosori yabo ya kabere egeti Nyayo Stadium gati timu ya Shabana FC yare kogeni kwa mone timu ya Atalanta egosori ya renge nkongu Shabana FC kanare kerasi mechita ekachio mweli ekanyonsiku konde chita eka ya mweli pi Justin Omwando Masai konya Shabana pointi entangani matokora chipita che Masai mokorwase egeti Nyayo Stadium.
Ema tava ganya se studio babwate ngana bara kwana igora ikondi patara kwa bagusanga tigatura iguchinkwana chia chiko chichi timu chionsi korwa se timu ya Atalanta FC omori kumane gare Ken Kenyatta korwa nsemu ya timu ya Shabana FC ni gare Sami Okot ninkia kwate kyo goteba magaya gosole yukoera. Game imekuwa tough all along, but timu zote at least zimejitahidi vile wamekuwa kicheza, imekuwa ni game poa kila timu. Game imekuwa wame close in, ijakuwa rahisi kwa pande yote, chances zimekuwa ni chache, lakini at least tulikuwa nataka baada ya kulose angalau kupata point ingekuwa mbaya. Ingawa dakika mwisho tumeshangaa sana kuona vile tumeconcede, ijakuwa kwa njia nzuri. Last match tuliconcede mwisho tena leo, so bado kuna kazi ya kurekebisha, but nashukuru tumepata point moja, tumekomboa kupata nafuu. So I think the game was good. The game was fine. I enjoyed the game, and I think in a game of football there's lose and there's draw and there's win. We have fallen in a draw. They are also fighting. They were fighting also to get a win, but it was we were so unlucky that we lost. We drew the game, but I think it was remaining 3 minutes towards the end of the game. We are going to work on this because I think it was bad luck at the 11th hour that we are drawing the game. But I think now we are going to work on the next game to see whether we are going to change the game from good to better game. But for this one now it's over. We have to plan for the next game. I said early they were fighting also to win, and we are fighting to win. It was so unfortunate that we drew the game. The outcome, before we played the match, both teams, we are all winners. It's only 90 minutes, it determines the game. I'm okay with that draw. Let me plan now to get the win for the next. Timu chionsi vile noroche vosi vaga ni timu buikuruavu korinde se Shabana FC ningo vaga ni tikwane kibuna mbeto maya se ligi ye varwana sana kwa so ligi ya FKF Premier League mwana mageko kunyara kwa vakuikorune timu ya Murang'a Seal chinse mochirichia Raila Odinga Uma Bay Stadium ya wiki ya eta na ndoro chanda ko gweto moku Mr. Marube gwetera Justin Omwando okonye retali timu asete kabulse ndobo buiboli mbora wekoreta bichangia sana ase Shabana FC mwana okorera abatete baliye bwata abange na babwate expression kinyinga sa timu kiora tebe gore osoli ne chibicha kwarorire ndata we Shabana geta mesani ri ndina mbatira na ucha sa game koire ndagora na konsano esikuli kuna timu wana kuna polisi ewachi federal joke lakini eyaga tuna post kigolisa roju polisi wate Harambee Stars yo kaneni Shabana eto wate vijana vitu bono bigo jamana mimi na ukacha kune game environment yanje ba conducive tutika mwana manga tuka this time tutika ka pressure sa coach nera mtu machua yani ati amanyonga kia kwa kusa pressure plus fans na di timu ila siku lakini kaanza kwa wiki fans wao tabati kwa make edition ile engia anengora na tola na sare na mtrai emate awasemi kwa yekola se coach technical bench tenyara ko bage kokora koigwa mangana ruko ruchinse mo chiricha batutire se njobu ationse nera bukonyara gwasirire korende ayikwa beire player kwa osiria se eligi ere igoro mono sana emate abatiri baroro baraganya ndake kwa kama gena bagosori etagarne iri tokobekera mogosori imoche se njo mambia na ndere ndo ganeri mambia ndawo yona ndo kolire buya na ende uchenchiri konde ekwa pressure as a players team nyandake engilora kwa nambani kia batutiri barakore uchi as a players ne team ya Shabana FC na kiribona players barakore kwena kibona energy ya fans tiranya nakobage gusira itangani Shabana as a point emo. It's a positive result for them for the first time kwase Kenya Premier League. Una baruma te ba koro mupiro bo very late no time ye precision te chite ko ba ya mona sebale lakini kulingana na performance yase njo mpiro mutangani yo baite tunka yo kabere banyo re point, so we hope nga next imbaje kunya konyora chi point chance the maximum points and compared nga bono bale nga way it was a very positive results for them, and I know chitimu jinge buna bono chikunya ko struggle kereli go chaka kora struggle bale ba mepira ngeta tenega kwa makonya no ne coach ya nyor team ya rengia e ko chonyora ko combine and compete as a league.
So I know ngai coach San Mokot I with time no mundo very Kenyan Premier League no mundo what very experience no mundo what team irengia na ando wa mwire kwa chance players bali ba ya bwate so I know nga mbanyala ba che komo amatokyo arama ya kuchasi mipirire busyo andake obuno wasemi korwase omuntu wate experience korwase elige ikorende nsema ya Facebook ndocha yakuru kubuna Mr. Nyanoti de la Jo sakobolenda ke Esbon Maestro korwense meria Mosora FC da kiata ika studio korende seme ya Facebook na roranda ke Esbon nyare kova ga komwali chibu igoro ya engane yo ndocha iga Habel Anandez Nyamamba agoteba buna nchenkoro ku nchene mbuzi kutokuruchinse mochiri chia mosocho rio toigo count me in. I've counted you. Abel Hernandez akweroka embuzi koruchinse mochiri chia mosocho korende nchemate chigoti ni sato yuere Cristiano Ronaldo Faith Kipyegon na Eliud Kipchoge korende tima etia vande kondai na bangoko bara ayebuna Hernandez ndocha iga ukiniita Justin ntaitika na lili etaria ya Justin ata abuna Justin Oseve kuruchinse mochirichia Morocco. I'm watching you live. Asante sana Justin chinga kiechie chuni ndoche aiga umwamba Hesbon outeva ere no montu bwekerengo kiaigoro sana okwana mangana mangi alengete andake amangane Chigosori aigana rikorende para baote bandake Nairobi batitori mbali weso kia bange sengenjeko bandake ere Nairobi gentege tangani gento yakare kya batimu nchivu ati fan base Nairobi abande batebu na chibese choko suwe chire igoro abande bateba litukoria working day oseli tukoria Jumatatu na Ijumaa tarais konyora batete bange koradia tora chivicha chabatete bashabana litukoria igoro Ijumaa asegeti Nyayo Stadium. Nechivicha korwa sege tikia Nyayo Stadium kwa kibana batete bashabana na bagwe soki kevoikerano otioterie timu itukundelia nsirie wiki kibaraga nigioka na machiwa maya korwa se technical bench ya timu ya Shabana FC kwento tigara agwa se ligi ya FKF Premier League agandete kubwata nsa selit kulegoro chitimu chinyinge jana kwa Chigosori chiavo chientunda ya kabere kati ya timu ya KCB ya Chigosori ya timu ya AFC Leopards Chigosori ya timu ya KCB ya Tekova gekogwa kurende Chigosori ende na Chigosori ya ngati ya timu ya Muhoroni Youth FC ya konyegania timu ya Nzoia Sugar FC na Chigosori yeye timu ya Nzoia Sugar FC ya gendere kworo kia machiwa maya Chigosori yeyu bajarete point ya yemo magayo kwenda makaliye golia ya mnanyoro bunase Chigosori entangani nigo timu ya Nzoia Sugar FC ya Tekova gekonyikora timu ya Ulinzi Stars chigori vera seyemo anyora buna Nzoia Sugar no oyo lenge goalkeeper ye timu ya Gusii FC Bernard Onunga anyara ko baga kunganya gochina no irwa mabaga yo gochaka se osori gono goalkeeper ndete gokora buya tore chibichagati ya Chigosori ya Muhoroni Youth amone timu ya Muhoroni Youth amone timu ya Nzoia Sugar samawati soksi nyekundu tunasema kutoka kule magharibi mwa Kenya jana tukianzia Sugar kufuti watu zote mbili wakapigana
Andake chine chibi chagatia kosori ya KCB ya kosori ya mona AFC Leopards KCB kanyoro obui wa 1-0 nyora bune kosori ntagani AFC Leopards niko va kosori ne timu ya Talanta FC na ase kosori yeyu nende kanyara kobage kwenda makaria kosori Talanta FC ya nyorete a red card ikakoni iligi ya Kenya Premier League kiravoniga owa merino botindi kurende gati ya amachibu tugendrete konyora ringete eligi ya FKF Premier League na ase timu ya Murang'a Seal ya narire koba yekubwia kosori yabwate ya rero 1-0 nimegote binti mukibale kogosori nero kone kibuna Murang'a Seal wikiraboniga nere tangaine imea eligi ya FKF Premier League nechi pointi isano nemo nabwo batanga ni kogosori Chigosori ibere na kubwa Chionsi namba ibere ntobate timu ya Posta Rangers Chigosori ibere obubio abo medro ye mochi pointinye Nzoia Sugar Voigo Chigosori ibere chi pointinye Tusker FC Voigo ikone kibuna kosori ya rero nigo Tusker FC nara koba ge kwenda makari eso kiraboni yabate chi pointinye magaya Chigosori ibere Gor Mahia FC Chigosori ibere chi pointinye KCB Bandari Chonsi chibwete kosori yemo yabata chi pointi sato Kariobangi Sharks Shabana FC nigere namba 14 wikiraboniga ere nambe ya mwigore timu ya Leopards na Police FC ase wikire fosio egosori enkongo sana gati ye timu ya Police FC ne timu ya Shabana FC ase getikia Raila Odinga Homa Bay Stadium imanyanda ke keroko nyerigereri nake Mr Marube Police FC yakodia signing nyinge Preche rese Shabana na ase Police nero ororo isinjo kero mo kosana rata tagote yabana key value for the money team ya yangeire kosori gati ya Shabana na Police na kionyeroche once wachi kwa babwate point ya mobonsi igemu yera ni predictable lakini igemu yenge nje ngara kwante Shabana wikeje bo bali barwe bakwa rare bare chifedera ninga kero mondrama idege inano mchando kwa Shabana yegocha Russia ilibana yuna tuwa nyutelele kurunsa kwani huyo jogo proofunga inaweza hiyo wewe mkifika kitawaramba tu warudi na sasa tutafungulia hadi mapusu andake ayuna Dennis Ayusa kune coach kegoli kosori yeye noroche the mentality ne pressure coach ya Police FC echo chanaro ase kosori ndeke maitena ki timu ya Shabana ne timu ya tirire engeni tiramanya mange rengite FKF Premier League Shabana FC nero ne timu chukura na ase tikia Homa Bay Stadium asenga kiyo mweli ya ngororo batio telimbango gete koruororo na noroche na pressure ne echo chanero ase Shabana FC na Police FC chochiko bachirigeti obubwa abo botangani ase ligi ya FKF Premier League kware kobe coach ya Shabana FC inkiora kole na kiora chikoba go approach kosori yugati ya Shabana na Police FC ono Shabana abere nkuyifuatilia mipire menge yabo sana like now last season defense yabo abwate obiyaringe nkongu sana kuba nyonsiri gure ya muto kunyara konyonsi lakini bado isikurigere buya mupiro mutangani abanyonsi twegure ya mupiro kabe no abanyonsi twegure ya so in general tabenga if they work more on attacking yo banyaya konyora chigori ko bakubwa defensively mbali bwemona makosa ni matabune coach yaro chibako nyonsi wamerekebisha na ndebo niga bageni the courage because banyorte point yamo I know bono na ndebo no bakale home they will use home advantage with the fan base babwata with the pressure babwata I know ngachi points ato kuchibale konyora baze kwebanga bye na ndekabere bono police yani Kenya police is so much struggling Shabana will use that advantage kero sikulinga konyonsi kuchigulisa to koranga umuchandra no likabusana yale ko banga ne yamobosa abagwaje koranga matumaini naro lakini boni coach anonga yesara experience yabangire strategy yawo bia Shabana isi wakumupiro lyo abigwaka their game plan na kere gento yo bako bwa muyamono na ande squad yawo mbara chinchi mono buna bono Kenya police umate ka abagwata na magoro yo chikobega sinkongo so
I'm buying all the rights nga Shabana will win this match. Ndake evine virengeri korwaiga assist na tote wesa machibwarero a FKF Premier League Ulinzi Stars ngogeni yarenge timu ya Gor Mahia FC. Gor Mahia yavuye gwasoria ya Masevosa igoikira boni ganigo timu ya Ulinzi Stars manganataranyara kobaga kwabera buya vastiriri chigosori chiabo chonsi ibere chintangani timu ya Tusker FC yawate gosoria mone timu ya Kariobangi Sharks na se gosoria iyo Tusker na Kariobangi bagenda makali yagoria ya mochinsemo chiri chia ruaraka egosori ende yarengenga timu ya Murang'a Seal getikia St Sebastian bare gosoria mone timu ya Kakamega Homeboys na se gosoria iyo nego timu ya Murang'a Seal yanyara kobage kubua egoria ya mo Asevosa na andake League English Premier League ndete kubua tanse esa maison sare gosoria Ankyo gatia timu ya Arsenal FC amone timu ya Manchester United timaitiaro ni nguravuwe kuna nimetojo utavu tingo teve singenjo ya manarengete embeo chinza chachire sana tima nyandake togo chaka naye Mr. Marube ingane ya oyo mwerio tutarana maju mambi go request yanto once kuruma ya kamate kurumusura ubasienge yudo me anetende motimali timu ankon kapse sura FC kiwa kanini timu ya KFC bai gule tama ya babu no monto ya KFC ne timu kitu cha chega moja tuanze amo tendre tuwa tuna wana wamo mu ya to kraisi andake tojukwe matona yenenga nango kwa yo mwelsi ncheviro vya chire sana tima nyambara roraga niko pego kwani kuraiga sembeo mbanya ko bona ikanja kile mu hako nda Charles makuru maruwe kaita wana nari tiun din ga na tangara amakwani na mamaris ni familia ne mama Bruno na kwani kwa na wana wa mindonzi na leno wali wakati Qatar no salimia wote kwa jumla familia wansi ya msora general meeting yansi ya msora FC na lokwani yatuba na mama ndake mbia mono sana ni maite kwa nyoriro mu Kenya ngi gukwaneru Dennis Ayusa Litanga ningoteba mbia mono msora FC mambi to marane tendere mupira ne getio wakeru ngote ya mashabiki ane karibu at large Kisii County na akero mupira Kisii County League Regional League and all the leagues kendo kima denga mambi tendere ge karimu sana musoranja nyakobu lakini mambi ko kwabo gutanga ninkoreka na kole gari geti ase mukarenga rende lakini tuwa wa mono rende chenye ba okay na ale goteba nga football igiwa kugeti nanje kora mbwerende magoso tayo ntunabasani mupira yo toletam tutowa ne Kisii County League so on demand utabati asagochi karibu tendere nyale gwenju mupira karoro o andaire na Kisii County League makwani alitanga ninko chakera se familinka stera kerubu ko tebangambi yamono mama Wayne I salute you my mom ule Nairobi then I come to all the fans Maya KFC guchakara kurua se film maya ko munyene or America ngote bangambi yamono patron chairman we foundation Anton chairman we team Bernard na erango te bambi yamono team manager yana na baka soli bane bonse pia se mulengo te banga ebange yamono mambi gotoko endari tendere to jene kombekeri ndake mbia mono sana goikaiga se studio ase aliosimwa sangire biro birimanya kwa mo kuiveka ika se Ndizi TV mesa ye Chigosori mbia mono sana manya kwa mugotwara chisavali chingia na ase abatori vonsi ve timu ya Mayaka FC timu ya Mosora FC timura ara mono sabira chi timu chionsi na njabuna captain 001 botame ngote abuna may the best team win chinse mo chindia tendere bate abuna football is for friendship magai taikeme okianda kwera tiga basani batoke onyo koruchinse mo chiama ya kachinse me chanya ore nyoro musani koruchinse mo chiri chia tendero onyo koruchinse mo chiri chiamo sora moino nyoro musani koruboge tutu wetere gosori ya mambese njo football is for friendship nambi ya mono kandra kubwatia omurobeli bweche gosori una botambe beno koretu na inche Demo Steven captain 001 ko tebya mangarengete Chigosori chesa bune chiga ningotigere omurobeli bene na kwarya ndikoruchinse mo chiri chia sironga nabyo kumanya ningotera bito kwana nere litukorera kwenda sevoniga yabuna have a nice time tuwale weekend yengia mambo ni matatu kwa weekend timanya wewe kwako hayo matatu ni gani ayu batatu nyara kwa nyakora kwenda sevone nchangote bye bye chinga kichingia